Kajing angnut jengki pai ba ka sornong po ban lajno na kijing hakabai de ba kajing shlei ka baju ja kha khamtam haki por liur tang na kadau kajing bom trekam tikena kinala pentuj balate da ka National Highway Authority of India nadu balateru yau sorok forlin hapo kane ka district kane kajing angnut ki pai ba shanhi kin sakhi ya kajing te penhe sendon ya kite kinala ya kane la pentik na byang mentakasngi hadin bo UMLA kan po konstituensi ulasim khia dalade banlik tenru ikibor kan hai nakabenta ban prestet akate kijing te yakinala baru kajing temu bante yaka foot over bridge ban persuk ipai ba nonglek nongwan haba kitemu ban jam sesiliang surok ba halor kane mentakasngi UMLA kan po konstituensi uba meral bonds lembat kibor kan hai nadu project director kan hai usushil Kumar Verma uba Kerwood haba EAC Karibo district kilalek ban jurim khadu ya baro kinala pentuj kibaladon kam kerki ya kajing maramot kibadon hapo kasor nongpo kasnong langkrat bat kasnong maudiang kibajuan ra ya kajing shlei ka bakha kha kabajubu jing ya kipat ba nonglet nongwan khamtam ki porliur hakaba nakaliang UMLA ula pentik na sendon ba ya kajing te ya kinala bat ka foot over bridge an sedangno hakini gisngi bat kajing penmang ya kapisa kabalong ndruklur arpuelang ladep ban pelan takibor jongkan hai kumjuru hakabai de bagajing te ka foot over bridge hapo sning kalanang ya chachat bat sedang no shen hakaba mentasngi uba Jason sokmi molong lembat kibor kan hai kilalek ban jurip ya ki jaka bante ya ki FOB hapo sning patarim bat lat umpi ki bolong ki jaka ki berkam kerki banyo ki foot over bridge lani ki jingking ban yai breu ban punsuk ki patba haba ki jam sesiliang surong jadi kita punya ini jadi bila us project ini jadi mistake yang आप जो बोला था 30 का 70 मतलब अब इस तरह में प्लान करना चाहिए जो मिनिमम प्लान में मिनिमम प्लान उसमें हमारे जो कॉन्सेशन है हमारे Kani kesini ni tap dari dokumen ke bakrau. Bagi yo ban one page ya kini kijing.com ki mahakmat iba ya di ibat kajing penhe kenala hapo kastor nongpo. De idon rengkat ang ni iba kaba kum EAC jung iri boy. Tang idon I Barmaji budi project director jong kana hai. Lembat baro ibriu kana hai bat kani confirm ke menteri kani kam. De kaladan kajing yo ya ka sanction man hakane kabalong kumpa ndriu krur tam ye hakabide bat gijing penhe ya ginala bat ya kini kolbat kabide hapo nongpo kumpangi la bat sutu kanongpo kade gawi ni kisnong kiba man baslap kadon ka jing dapum ka jing blok jong ginala bat ka penjenjar sipun ye ginong lek ginong wan ginong song dukan bat kumta tete de nak kadang ni dokumen sipun ba nakaliang jong ka nahai kilayo ban sanction yang kene ka amount berbagi la ya kun na usnam buladep bat ha kane ka sngi gidon lang bat kene ka farm ka ban pentreru ha ka bakin sedang no ya kane ka kam mardor hapo sisngi arsngi ya kalong ke sukena ngilang baro ha ka ba ban yo ban penhe ya kini nala khamtam di jaka kum ha umlengkedat ke di jaka ka besai dap ha ka nang tahang ni hapo bedeng nongpo nang tahang ni hajan Bethany Hospital bat sani ter kini jaka hang ni hapo mau dengum kini jaka kiba dan beding langum nakapor ka bejenjar sibun ya kenong lik nongwan dan amar kata ni semua komen sibun bagi yo ni don rekat akene si bani sorbe dalam hijong hikmat bani kendu ya kenong yalam bat hagaju kopor bat ngin scam bagi la ban pendep aga por ka biang ta kene working season bagi jing kerpat ka jongi ya ki nong song snong ki nong song dukan bikin ai ka jing trilang irang ba snong baro aba sedang kene kekap kin sobha ban Indonesia ni sobha ban ai ka jing trilang dan kono ini penbaik lang bagi DC office bat kanahai nang bagi ning project kanlong ka bajob bat ngingit scam akan ni ka estimate ka bagi yuman ta gedon do gijing pen biang haum sning ka bidi kinala hapo
kalbat hapo ka musling bypass nang tahau mling nang tahau bernihat berpunta ter kadih nam ta jong riboy barok kowe berkamtam ya kani ka nongpok taun ka jungi ingin scam pada kajing trilang jungi ni barok ngin laban pendem ini kam ha ka por ka biang Hakabai di perka foot overbridge pat lanu ka nahai ka sim kayo. bridge benta ngi snowman sibun ha kani ka step idon di ba pat operani ru try jaka tawi na ki foot overbridge ka ba don kam ha kani to amin nongpok get alat morok ha ka siliang kani ka jaka jungi ban siliang kani ka jaka jong GAD de ngilai kran bat kini ki briu jong ka nahai ha ka ba ngile kat balak ban sna kani ka drawing ka ban amrit ka ban long simpan ka jaka markan kum ke jingkwa ke jengki ki kwa adu arpo mitar lah 100 mitar aga ba sitom sibun manginio ya kene jaka tengi la kerpat di trai jaka ngi sungu iru ni tempau jing sungu ba ila kloi ban trai lang ba ruk ngis to aku lang ki officer ke bawah nang ni nak po ka department na hai kabar bedalang ni ba dipul pro ka tidak ya sembalang kan kasi dia kening la ju akran hi nadu uslam ubadab bangi dong kami kanika foot overbridge marni dong kam safety jong pai ba hati lai teli ki location apo sting ko apo patrem ko apo lumumpi bat ko hang ni apo mo mokan asarai te ka shulong no ba ni dong kam ka kam ben stat kam shkhmat na marbelai ausam ubadab PD in charge dong la sha transfer no lawan ubat mai tangi long no bangi hab kloi kata ka jingbut den no dia habang yo ikendum daski ki ong ba dia kan ka foot overbridge atli ki location apo patrem bat lumumpi kalong no ba kladon ke plan estimate rokan dong sulong kla sanction ru ka sulong no ba kisang ban train no yakani ka kam ban yo hi ban pendam kumbau la kre kumbala kular how news na kubawan how prime match de hangni po mauleng makhan ka sulong no ngi ban yo ban ya pendai pa ka sulong namar ka sulong ka ban yo ban ka jaka ko biang ko jaka pa biang nang no bang isna kana overbridge de katang ka song ngin sa ngana habi kundu ba ka sulong i pendai ba ka yakani ru hablian no kam kloi nga try na kaliang do na hayro ula ikit kyahi na do mena stabil la yawan na umday tang mo kanjo ang ka musik consensi ngai kanika thamri hayro hangno be do kamru ngai ba ka jingkit kya jong kiru barka jing ai musim jong kiru kularu bai kini baru khoi kin pendam no how news number 1 so brai match no april kada de kalang plan opini